turi kuri stade Umuganda, ikipe ya APR imaze gutsindwa ibitego 2-0 n'ikipe ya TSR, ariko umufana wayo umukunzi wayo yababaye. Dendo bipfiriye muri iki gice cya mbere. Defense yacu yiraye. Defense yiraye kabisa. Sinzi ibintu bagiye mu kibuga bisizemo, defense barimo kwicamo, barimo kwinyuraguramo, barimo kwica kwa Bugingo Hakimu no abaye icyamba. Rero kapiteni na kipe mwana na rugamba rutagira umuyobozi. Na muyobozi n'uyu numwe uri mu ikipe ya APR. Korode niwe kapiteni. Mu gihe adahari bagafasha undi muntu mukuru. Mwana leadership bikenewe. Siko biba bimeze. Nasa afata Yunusu ngo nayobore ngo abakinyi nawe ubwo nago yiyoboye. Arica umukinyi bamuga ngo kuko zibi agatongana n'umusifuzi bakamukarita y'umuhondo y'ubugojwi. Niba utiyoboye wayobora abantu 10 bari imbere yawe. Mbo ikintu cyo nge mbanza kubona nuko nabonye mbere y'umukino ko habayeho mind game, biriya bintu batangiye gusigana banga kwinjira mu kibuga. Urabona badatangiye mu mukino bamaze gupfa mu mutwe. Bapfuye mu mutwe byaraye, sinzi ibintu baje bisizemo. Bibaza ko Etincelle kuva ku munota wa mbere kugeza ku munota 45 igice cya mbere. APR yanyuzwemo, barimo barayicenga ajya ngo yikore umufuka wasima ku bitugu. Urumva ntabwo nzi fitness coach wa APR sinzi ikibazo afite muri iyi minsi. Twongere tumukangurire rwose niyongera ashyiramo akabaraga. Urabona ko ikipe bayirushije, ubuse navuga iki koko ku imunsi. Navuga ko ngo banyibye se, ntabwo nabeshye. Bandushije batsinze ibitego byiza, pase zirenga 10 igitego kikajyamo. Ubwo se bavuga gute ngo ikipe ngo wayirushije? Ariko nubwo duheruka hano Marine yababanje ibitego 2 murangije murayigombora mubona doro. Urabona nubundi biri buze gushoboka? Kubw'Imana hari gihe umutoza mu gice cya kabiri bamugira inama akagira ibyo ahinduka. Urabona ko Korode arahari kuri bench nubwo yaramaze iminsi yaravunitse, agahita asimbura Bugingo Hakimu mu kibuga hagati. Ko yose ikigana n'abagize ikibazo pasajemo. Reka turebe yuko na mini ba nawe mu kanya yaza kuza mugasimbura Dawo. Urabona ko hagati baturushije cyane, tukara ko twakishyira ibitego 2 byabo tubonye n'inota rimwe nakishima ngewe. Dendo iyi stade muri iyi sezo irakubihirije bishoboye. Iyi stade makuru yayo sinzi na prereje pingi mu baturage bambwiye ngo kuko ngiye najeje naraye ambwa ngo hano ngo muri stade ngo bahandimo ngo umusazi w'umureyo. Ubwo rero umusazi w'umureyo niwe baramuhandimo ngo ni muri ari muri 59. Ubwo rero uwo musazi w'umureyo ntago yaduha amahoro, ntago ajya tuma tubona amanota ahangaha bro. Ariko Dendo uwo musazi w'umureyo yarahabambiwe. Nareo nayo buriya yahaviriye ku gikombe. Rero yahabambiwe, ariko yo yatsinzwe yarishyuye, yaratsinzwe irishyura. Ariko ngiye buri gihe barambanza ujye ubibona. Barambanza bangarwana no kuza kwambura ko gukuramo ideni. Ariko umusazi w'umureyo we niba ari hano kuzima hano kwa kino kibuga cyo ku Muganda yaravuze ati APR ntago izanyishima nahanga buri gihe. Ijambo rimwe kuri Bekeni ni umuhanga. N'umuhanga bikuko ibintu avuze kare yavuze ngo aratsinde, kandi ko kabivuga mbere mu itangazamakuru kare akabwira ikipe nkuru nka APR kare koko bikarangira bibaye. Ubwo se ni gutambwira ko umuntu atari umuhanga bro. Umupira arawufite ubundi Bekeni ari nk'umusa buri ari nk'umuzungu yakabaye aganirizwa mu Mavubi cyangwa se no ku yandi makipe akomeye atari buno bwa Etincelle buri mu byiciro biri hasi epfiye ngiyo. Yaba ari umuhanga kuri bande tushi cyangwa gutegura haba hanze y'ikibuga n'imbere y'ikibuga, haba no mu kibuga hari mentalite ashyira mu bakinyi bitarukanye n'umutoza wa APR. Reba ukuntu yifashe mu mufuka ariyicariye nta kintu bimubwiye. Terebu yifashe mu mugongo ngo wajya ngo sinzi. Urabona umutoza mu mutwe yamaze kubitegura yuko intsinzi ayifite. Undi Etincelle duhereye ku mukino mufitanye imikino 3 ikurikiranye. Urabona noneho ku gikombe cy'amahoro bidashobora kuba bigiye kugorana. Nubundi kuwa gatatu uraburi hano nubundi. Nukuvuga ngo uko bigomba kuba bimeze APR nitsindwa muri champion intare yakomeretse suyizi iza yababaye mu cy'amahoro. Rero izayicinyagura, izayikubita ibitego 2-0 kwa kundi Kiyovu yari izayitsinda rwose. Dendo reka ngushimira rero tuze guhura umukino urangiye, kandi ndagushimira ukomeze kwihangana. Ikipe yanyu ibashije ku igice cya mbere kirangiye ifite ibitego 2. Urabona imbaraga zo kugira ngo itsinde ikipe ya mbere, ibitego 2 byaturutse kuri ibitego 2. Sasa ukuntu bimeze umva muri gusakuriza mwebwe ngite ko mukunjagaraza kugira ngo dutsinde ibitego 2 twebwe ubundi byabaye 4. Ariko ikibazo arbitrage nawe natworohereze dukina umupira bari kuzamo ibintu byo kimenyana. Ubundi none kubakaza kandi mwatsinda hariya wabonye byabaye ari aka kanya. Rero ingufu twebwe turi kuzikura muri komite yishyize hamwe. Umutoza nawe yatubaniye yarabwiye ngo ni mu kuzimu, namurigomba kuza mu kuzimu ngo have
urakoze cyane. Sawa sawa, merci beaucoup. Bisa rero ngaba muragenda mubabona babaye bavuga ati Bekeni aha hantu hahinduwe mu kuzimu. Nk'uko aba yabitangaje ko kagize ukuzimu. Babaye bikomeye cyane. Bekeni umaze guca impaka. Ndagenda mbabereka gake. Ewa babaye bavuga ati fashe ariko Yahombye. Kimihurura byahombye. Agahinda n'abafana ba Peri bababaye cyane nyuma yuko ikipe yabo ikubiswe ibitego bibiri byihuse mu gice cya mbere. Ewana barababaye baravuga ati Bekeni, ariko ngira ngo nkuko mwagiye mubona mu mashusho mbere yuko n'abakinnyi bagiye basiganira kwinjira mu kibuga, aho bavuga ati bimeze bite mwagenda yinjira undi atinda. Vitasete aho ngaho, Fermer aho ngaho, ibitego birahari. Muramutse mutakaje match bigenda bite? Uvuze ngo Nimuramuka mutakaje match bigenda bite? ntabwo twayitakaza. Ni iki cyaba kujya muhita? APR yageze mu kuzimu, ntawe agaze ikuzimu ngo agaruke. Abageze ikuzimu bose baguyeyo. Ntabwo tuyitakaza. Ubwo niko kuri. Amace turatsinda APR turi butsinde. Bara n'abana ntabwo dukereba ni Brazil. Ani Gisenyi ni Rubavu, ni Brazil, ani Bugoyi. Ntawe ugera Bugoyi ngo apfe kubavu ko yishakira. Ubwo niko kuri. Urakoze cyane. Bana kabisa bagenda batamika kuri bano bafana bagenda bishima cyane, ariko nanjye ngenda babwira ngo urwego rwose rusobanuka cyane kabisa. Sebwa rero ntekereza ko turibuze kubana ahangaha mu by'ukuri kuva ku ntangiriro z'uyu mukino kugeza ku mwisho wawo turi kumwe tuganira tureba n'iki kivamo hano. Ekipe ya Pende yibona, ekipe ya Intercell ndayibona. Umutoza Bekeni murabizi iki mu minsi ishize yarekuraga interview zigiye zitandukanye agaruka ku buryo ekipe ya APR azayihagama 100% ngo yizeye intsinzi. Ubwo rero turizera ko biri buza kugenda neza cyane kabisa kandi ibintu biza kuza kuba bimeze neza cyane. Mwari mutisashi babwira turungo rwego rwa ekipe ya APR, babwira urundi rwego rwa ekipe ya Intercell, kandi mu by'ukuri mukomeze nyine musenge tune mukomeze mu biganiro bitandukanye.